Saya Husaini dari Global SR Relief Indonesia. Saat ini kami sedang berada di Padang Sikabu, Kuala Bate, Aceh Barat Daya untuk melaksanakan kurban 3 ekor lembu donasi dari Muslim Health Jerman. InsyaAllah sebentar lagi setelah packaging, semua daging kurban yang telah kita sembelih ini akan kita bagikan kepada semua anak yatim binaan kita yang ada di Aceh Barat Daya ini. Today, 19 June of 2024, all of Global SN Relief team are in Indrapuri for sacrificing 12 of cows that donate by Muslim community through the Muslim Heaven. And yesterday, we also already sacrificed 3 of cows. Then total of the beneficiaries that we get is 1,200 with the 15 cows that we get from the Muslim Heaven. All the beneficiaries are consist from the duafa, elderly, and also orphans. So we say thank you very much for all of the donors and also Muslim Heaven for donating for this program. And I hope in the years afterwards, we can give more for the needed people. Kami sudah menerima korban tahun ini. Terima kasih para donatur, semoga sehat dan mudah rezekinya. Terima kasih atas bantuan korban dari Muslim Health. Semoga orang ini mendapat amalan surga di dunia dan akhirat. Sebagai masyarakat mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Muslim Health yang telah memberikan kurbannya kepada kami. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.